Hagasi thoding jong katayo. Hakapor kumba khat arbeji no phaisngi. Kawe kamrat khlaw kabal tip kum ka terpot. Kamrat besrim dur bat ka kurutia. Kala le rung kansan hakawe na ki kamra class jong ka school Eagles Wings Academy Sidley Nongstoin. Bat kala shongkhop hakawe ka banta jong kate ka kamra. Keyboard jong ka school kibalai iye kate kamrat. Kila simkhia ban kem barra saying. Knang banyadai kate kamrat na ginu-ginu kijing mensaw. Badhadin kata kila pentip si keyboard nong. Kibala pentip pat siya katanat wildlife kinong tre katanat wildlife ru kiloan poi marmar siya kate jaka ban simti ban sumare kate kamrat. Amparla bantip na kate katerpot kalawan handai lalabe ka bagadang songkhop hakawi ka kamra klem da punwit handai namar bakadon hakamra class ka school kala simkhia ban kem no mardol baneda naganu ganu gijing mansau kabala banlong ki khna school lane kamrat ro laong do saras nong kasidli nongstoin Nam kini toha kene kesngi ka katkum kajing tip jengi kolong bakane kamrat kala wanrung ha ka kamra kelas jong ke school Eagle Swing kebadan hang ne hasili tedin kata kino hikai lambat katu katni ki brew jong kane ke silong ki lakem no ye kane kamrat baradin kata ki lakhot ye ki samla jong ke silong banwan sim ye kane kamrat kumta kini samla jong ke silong klali sim badi keluan bu hang ne hai ka ying jing masar alengdo tedin kata hadin ya kebamangi kum ki nongelam jong ke sinong ngiyuk sngeu ba ki adon ke jing yok kiam ki mrat ngilawan page ba habang lalap te ngilap phun bat ngi pentip no ye kane sya ka office jong ka wildlife ba kan wan simti kane kamrat kum ta nakaleng jong office ru klem da islam lawan ban simti no ye kane kamrat mata kesni keblesibon